nyuma yuko hiriwe amakuru avuga ko Bubiligi bushobora kuba bwarahaye drone 5,000 leta y'u Burundi, hari andi makuru amaze kutugeraho aka kanya avuga ko hari abaperezida babiri bamaze kugira inama Evariste Ndayishimiye bamubwira ati itondera uwo mugambi ufite mubi wo gutera u Rwanda kuko ushobora guramo nibibi byo ngibyo. Tugiye kubiganiraho neza cyane. Ikindi kintu rero tugiye kuganiraho, Abanya-Afghanistan Trump yaragiye kohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamubwiye bati Trump ucira birarura, abo nabo nibakigiye hari Kinshasa. Byashoboka ko Abanya-Afghanistan bashoboraga kuba bahita bajya mu ntambara hanganishije 23 ndetse na leta ya Kinshasa. Nuko ngo bimeze. Iyi ni The Quick Times News, ndi Benga Oziana. Mbere yuko nkubwiriza inkuru jya hasi handitse subscribe, ukande kuri subscribe ubundi ibintu bigende neza cyane, usharinge ibiganiro byacu kugira ngo n'abagenzi bawe bajye bakomeza babane natwe. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi biravuga ko aherutse guhamagarwa n'abaperezida b'ibihugu babiri byo mu karere bakamuburira ku mugambi wo gutera u Rwanda maze igihe afite. Ni nyuma yandi makuru amaze iminsi avuga ko u Burundi bwabo bumaze igihe buhabwa n'Ububiligi intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare byo kwifashisha muri uyu mugambi mu rwego rwo gukuraho ubutegetsi buyobowe na Perezida Paul Kagame. Uyu mugambi kandi unavugwamo n'ibindi bihugu birimo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Afrika y'Epfo, Angola, Tanzania ndetse n'umutwe wasize ukoze jenoside mu Rwanda wa FDLR. Amakuru yizewe twamaze kumenya twahawe n'abantu bazi cyangwa begereye iki kibazo avuga ko abaperezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ndetse na William Samuel Ruto wa Kenya baherutse guhamagara Ndayishimiye bakamusaba kwitondera uriya mugambi mubisha afite wo gutera igihugu cy'u Rwanda. Vuga ko Perezida Yoweri Kaguta Museveni yaburiye Ndayishimiye mbere y'uruzinduko aheruka kugirira iwa Gadugu muri Burkina Faso. Amakuru akomeza avuga ko yamweruriye ko atazi u Rwanda ndetse ko mu minsi 3 gusa aruteye intambara yaba irimo kugera i Bujumbura, we arimo guhungira muri Tanzania. Ngo yanabwiwe ko niba azi ukuntu abarwanyi ba M23 bakomeye, ingabo z'u Rwanda zikomeye nkabo inshuro 100. Perezida Yoweri Kaguta Museveni we ngo yihanangirije mugenzi we w'u Burundi umenyesha ko akarere kadakeneye izindi ntambara. Perezida Evariste Ndayishimiye arateganya gutera u Rwanda mu gihe hashize igihe kirekire mubano hagati ya leta ya Gitega ndetse na leta ya Kigali itameze neza. Bazo bya politike byadutse mu Burundi kubera manda ya gatatu ya Perezida Pierre Nkurunziza byagize ingaruka mbi ku mubano mwiza rusanzwe hagati y'ubihugu byombi. Kuva muri 2015 u Rwanda rwakiri impunzi zirenga 70,000 z'abarundi. Muri izi mpunzi harimo abanyapolitike barwanyije manda ya gatatu ya Perezida Pierre Nkurunziza birangira bagiye mu buhungiro. Kuva ubwo Burundi bwashinje u Rwanda gushyigikira abari inyuma y'umugambi wapfubye, ndetse kuva mu myaka 2 ishize Gitega yakunze gushinja Kigali gutoza inyeshyamba zabo zo mu mutwe wari ditabara urwanya ubutegetsi bwa leta y'u Burundi. Ni birego u Rwanda rwakunze gutera utwatsi rushimangira ko nta nyungu rufite mu bibazo by'u Burundi. Mu mwaka ushize 2025 Ndayishimiye yakunze kumvikana ashinja u Rwanda ko rufite umugambi wo gutera igihugu cye ruciye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aburira amahanga ko natarufatira ingamba intambara izaba iya rusange. Ndayishimiye kandi mu kiganiro yigeze guha BBC yavuze ko u Rwanda nirushima gutera i Bujumbura ruciye muri Uvira nabwo bazatera i Kigali baciye mu Kirundo. Uyu mugabo kandi yakunze kumvikana avuga ko u Rwanda rudafite igisirikare gikomeye kurusha iki, ndetse mu mezi ashize yumvikanye avuga ko yigeze kurwana n'ingabo zarwo bikarangira azinesheje. Ni amagambo Perezida w'u Burundi yakunze kuvuga mu gihe kuva mu myaka mike ishize igihugu cye gikomeje kugirana umubano udasanzwe n'umutwe wa FDLR uwo umaze igihe ufite umugambi wo gutera u Rwanda ugakuraho ubutegetsi. Uwo mugambi Ndayishimiye ubwe yeruye ko ashyigikiye bwo kuwa 21 Mutarama
2024 yarimo aganira n'urubyiruko rw'Kinshasa yaritabiriye umuhango w'irahira rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, inshuti ye y'inkoramutima. Guverinoma y'u Rwanda icyo gihe yavuze ko kuba umuntu yahamagarira urubyiruko rw'u Rwanda guhirika leta yabo biteye impungenge, yungamo ko kubona umuyobozi w'igihugu cy'igituranyi akora ibintu nk'ibyo ndetse akabikorera ku rubuga rw'umuryango wa Afurika yunze ubumwe ari amahano kandi bikaba binyuranyije n'amahame y'uriya muryango. Ku ruhande rw'u Rwanda rushinja abayobozi b'u Burundi kwakira inyeshyamba za FDLR, umutwe ufitanye isano n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994, usanzwe ubarizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu amakuru avuga ko kugira ngo umugambi w'u Burundi wo gutera u Rwanda uzagende neza, igihugu cyasabye Ububiligi ubufasha burimo ubw'intwaro zigezweho ndetse n'ubwirinzi bw'ibitero byo mu kirere mbere yo kubuha intwaro ziganjemo izari zimaze igihe kirekire mu bubiko. Burundi kandi bwabwiye Ububiligi ko kugira ngo bigende neza bwafatanya na FDLR. Amakuru avuga ko kuri ubu bwamaze guhabwa drone zarirwa ku 5,000 ndetse n'imbunda ziganjemo zirasakure, ndetse bukaba bwaterateguye ingabo 50,000 zigomba kwifashishwa muri iyo ntambara ku Rwanda. Ububiligi bukomeje gushyirwa mu majwi mu mugambi wo gushaka gukora ubutegetsi bw'u Rwanda nyuma yuko muri Werurwe 2025 u Rwanda rwafashe icyemezo cyo gucana umubano na leta y'Ububiligi. Byari nyuma yo kubushinja kurutesha agaciro yaba mbere no mu gihe cy'amakimbirane yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Ububiligi bufite uruhare mu mateka mabi by'umwihariko mu gukora ibikorwa bibangamira u Rwanda. Rwabushinje kandi gufata uruhare mu makimbirane ari kuba rujya ku ruhande rubangamiye u Rwanda kandi rugakwirakwiza ibinyoma kugira ngo hafatwe ibyemezo bibangamiye u Rwanda, ariko byose bigamije guhungabanya u Rwanda n'akarere. Ubwo nuko nguko bimeze ku gihugu cy'u Burundi ku mugambi wabo wo gutera u Rwanda. Turakomeza kugenda tukurikiranira hafi ibijyanye n'aya makuru. Naho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Abanya-Afghanistan 1,100 bafashije Amerika mu ntambara ya leta ya Donald Trump ishaka kohereza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babiteye twatsi, bagaragaza ko badashaka koherezwa muri icyo gihugu. Aba bantu bafashije Amerika mu ntambara yo mu gihugu bakomokamo mu itangazo bashyize ahagaragara bavuga ko batagishobora gusubira muri Afghanistan kubera umutekano muke baterwa no gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo bagasaba ko ibyo basezeranyijwe byubahirizwa. Mu itangazo ryabo bagize bati nidusaba kugirirwa impuhwe, dusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizubahirize isezerano zaduhaye. Igihe abasirikare banyu batubwiraga kubashyigikira twarabashyigikiye, igihe badusabaga kubasemurira twarabikoze, igihe badusabaga kurwana twararwanye. Benshi mu nshuti zacu n'imiryango yacu bapfuye bakora ibyo Amerika yabasabaga. Mu myaka 20 yose twahuraga tubwirwa ko Amerika itibagirwa inshuti zayo. Ubu turasaba ko natwe twibukwa, turasaba gusubira mu gihugu twakoreye. Aba Banya-Afghanistan kuri ubu bacumbikiwe muri Qatar, bavuga ko kuba bakoherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batabishaka kuko ntaho bahuriye n'iki gihugu, ikindi kikaba cyugarijwe n'ibibazo by'umutekano muke. Nagambo yabo bagize bati twumvise mu itangazamakuru ko aho tuzoherezwa hashobora kuba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tureruye, nidushaka kujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nta miryango yacu ihari, nta rurimi rwaho tuzi, nta burenganzira dufite bwo kuhaba. Ni igihugu kiri mu ntambara yacyo, twamaze kubabara bihagije kubera intambara, ni dushobora koherezayo abana bacu. Bunzemo kandi bati nitwanasubira muri Afghanistan, abatalibani bazica benshi muri twe kubera ibyo twakoreye Amerika. Ibisi ubwoba gusa, nukuri Amerika irabizi kuko ariyo mpamvu tudashobora gusubira iwacu. Ayo n'amagambo y'aba Banya-Afghanistan bafashe Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara bari bahanganyemo n'abatalibani. N'ubundi bigaragara ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatsinzwe iyi ntambara, nubwo batigeze babyerura ubavuge ko batsinzwe intambara, ariko biragaragara ko intambara yo muri Afghanistan yo yabananiye bitewe n'umutwe wa Taliban kuko bafatanye ubutegetsi ukuraho ubutegetsi bwari bufitanye umubano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birukana ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gihugu.
rero hari abari batangiye kugira impungenge z'uko ubwo Abanyaafghanistan bashobora no kuza gukoreshwa mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamaze bo kuba babyanga bahakaniye Donald Trump hari abari kumushinja kuba yagira uruhare mu buryo buteruye muri intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko kugeza amagingo aya Donald Trump yamaze kuba ahakanirwa n'aba barwanyi b'Abanya-Afghanistan. Ubwo reka dutegereze turebe uburyo beza kugenda, ese araza kwashyira ku gitutu ko tumenyereye ko ari umugabo w'umunyagitugu, biragenda bite, ese arakomeza kwemera gucibwa amazi. Reka dutegereze turebe. Iyi ni The Quick Times News, Gendi Benga Oziana, ndagusaba gukanda kuri subscribe nimba utarayikanda, ubundi ugasharinga n'ibiganiro byacu. Mwibutsa no kujya kuri YouTube channel ya The Quick Sports News, nayo ni YouTube channel ya The Quick Times, ariko isheni yacu akabizi izajya nyuraho ibijyanye na siporo, kagendwa kanda subscribe, ubundi bigakomeza kugenda neza cyane. Amahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane.